Pini inut ratsai klem bangku prodip terang ahin pen football trumen team ki pathu tumapan kirap ki pajildam. Lason si duar bauri tendencies competency ki parlo jasemet daitor KSA studio malong. 2025-3 inter MEC football trumen ibipon dialong football ki pathu team atum do anapan prodip terang ahin pen kirap ki pajildam. Lapen bangso ki pathu along ki mesen pen ki patun jiaphan arna mahirdumis tame hang pidun. Lapen bangso long duar baur tendencies constituency mandar committee president amoron terang setame cetong dun. Lapen manpeng pen singki cethan pon. Lapen football ke pathu atim do anpen setame prodip terang aphan kachro pajir pot. Tante la bangso putha keceng pen kijut lang pon sana. News Desk Sport or India 24/7 News.